Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba usaphila-ke. Mina-ke ngizocela kuwe-ke lapho-ke ukuthi-ke bengabe usamusha-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke lapho-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini u-subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke likwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje zolokufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke kuthinte-ke abaningi-ke laphana-ke okwenziwe uJacob Zuma-ke laphana-ke eGauteng. Ngenkathi-ke kuyi-rally-ke ye-MK-ke laphana-ke khona-ke umama ubelokhu ephakamise-ke izandla-ke laphana-ke ngaphambi-ke kwesiteji-ke laphana-ke ebonisa-ke ukuthakazela-ke ukubona-ke uJacob Zuma. UJacob Zuma kube sesukuma-ke waya kuyena-ke lo mama-ke eningini-ke wabe sekhuluma naye-ke laphana-ke bakhuluma impela nokuningi-ke laphana nangamavoti-ke wakhala-ke umama-ke uveza-ke ukujabula kubona-ke uZuma. Kodwa angifuni mina ukuthi nginingi uzwe ngampela nje bedlala-ke le vidiyo lona ukuthi-ke bathini-ke. Mina ngicela uma usuzwile le vidiyo ngama-comment section usho uvo lwakho ukuthi na ucabangani ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze kulungile-ke ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke leli kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye iy'ndaba ezintsha zolokufakela zona kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke nayo-ke le vidiyo-ke awuyithokozele. Yebo mama. Comrade. Alright. Ngizokufonela baba. uNkulunkulu wami. uNkulunkulu angibusise. Siwinile ngakho. Comrade. Uma ubusuku nemini ngakukhankasela bayithathile amavoti akho. Yabona lo. Siyabonga. Comrade.